Limno ka Barcelona hakmat ka Atletico Madrid hakajinglekai quarter final Champions League first leg da Arlan not goal. Kadbal limno ka Liverpool hakmat ka PSG hakajinglekai Champions League quarter final first leg da Arlan not goal. Wadlah hakajinglekai ka Padang Sudep haka La Liga ka Barcelona klub limno ka Atletico Madrid da Arlan we goal. Ndre ne ka mitpat hakajinglekai ka Champions League quarter final first leg. Warla ka jinglekai ka day halaying juga Barcelona Henry ka Atletico Madrid klub penlimno 4 ya ka Barcelona da Arlan not goal. Haka ba Julian Alvarez layo ya ka sikol ng baka free kick haka menit ko sapsan bat ya ka gol ka baar layo daw Charlotte haka menit ko Newpau ya ka para assist daru Gary. Kumta ka ray ka bakut manoban po semifinal Champions League menta ka ayom hapdang ka Barcelona bat ka Atletico Madrid kan sedai ka ray ka bakut haka second leg. Haka ba ka jinglekai haka second leg kan day ka jinglekai halaying jong ka Atletico Madrid. Kumta yole sekan long ka ba ya ka Barcelona namara wat menta halaying klamat no ka jing syarem da Arlan not goal bat yole sekan long ka ba ban penlimnya ka Atletico Madrid. Namar baklah tam lupa hadu arkol namar bakat saderu ke jinglekai halaying jong ke Atletico Madrid. Imat katong jong ke Barcelona mentak ayom kan kudno tang haka quarter final Champions League. Kum taru haka kat santrik menta April haka por kat arsteng menstep haka mit kat sautrik kadai karai ke bakut meneban poi syaka semifinal hapdeng ke Atletico Madrid persya ya ke Barcelona. Bat kum jeruk ke Liverpool klamat no ka jing syarem hakamat ke PSG da Arlan not goal haka jinglekai quarter final first leg ne kamit. Haka ba ka jinglekai ne kamit hapdeng ke Liverpool persya ke PSG kadai halaying jong ke PSG. Kum taru hangdeng laban pej haka second leg kepada ke rai ke bakut meneban poin semifinal hapdeng ke Liverpool berka PSG namar ke jinglekai haka second leg kandai halaying jong ke Liverpool. Haka first leg ke Arsenal klub penlimno eka Sporting CP da Shikol, ke Bayern Munich klub penlimno eka Real Madrid da Arlan we goal, ke Atletico Madrid klub penlimno eka Barcelona da Arlan not goal, ke PSG klub penlimno eka Liverpool da Arlan not goal. Kum taruh mentangan sepej satat haka second leg meneban poin final napdeng jong kini tim kublai sibun.